Graal, neuze alors on le cheval couché, qui nige des vel respond, neuze da leor per Jacques Elias, hag nebe d'amzer goude, Bernard Pivot, evit abaden lenegel an avezet kenan war an tele, an vet apostrophe, en noa pedet neuze Elias avez gwelet amañ, Xavier Graal, tudal a oa barz an abaden ie, Ewen Guernic a oa ie, pedet an abaden man, Charles Quintrec, a oa pedet ie vid un leor barz an egou, hag Yves Lebert a oa bet pedet evit emgant kergidu, en oa troet egalek. A setu neuze un abaden tele, a zo tuzo kaout un tamm deus an abaden, pas tout, met un tamm war internet a c'heller gwelet, hag gwireo ez eo plijus a valar gwelet pegen disañvel eo an daou skrivanier. Nentrad a velet, e barz an doare beza, e barz an doare da gozeal, e barz an doare da zelet ouz a hamera. Elias, a zo potre a hamera, pod ar mikro, en e jeu, pen da ben, mous c'hoar zinara, kemer ar gaoz, gant ya gant e gant butun, tranquillik, setu. Var ar plateau tele, Elias na neus ket daon, tamm ebet, en e jeu emañ pen da ben. Hag ar c'hontrol, ne ket memestra vid Xavier Graal. Xavier Graal a zeblant neus poan o chom a zezet, poan displega freaz e jonj ie. Ne teuke da ben da zisplega e jonj. Hag ar zantiman o neus ne penans. Red eo kompren istor a leorman, neuze le cheval couché, et pe obet em bannet le cheval d'orgueil, et Xavier Graal a oa d'ar mareze, a oa kazetenner, a oa journaliste, a noa skrivet ur pennat, d'amzonj eo barz La Vie pe barz Le Monde, evit lavaret e oa bet plijet gant al leor. Setu, leor brao, skrivet gant Elias, setu pen kentatout e oa bet plijet gant al leor. Setu, droleo en ebet bloavechou goude, en ije chinchet e jonj, hag en ije berc'hoant mon a enep Elias. E gwirionez, loden vat deus a leor hag a ben ar fin a loden drouk deus a leor, a zo skrivet eo skler e barz a leor, ne ket bet skrivet gant Xavier Graal, me gant un denal, gant kouliskedez, an no Jean, meus ket Jean-Jacques et Jean-Pierre, d'amzonj kefelek. Hag eo a skriv ar pagenou spontusa divar ben mar alor e barz le cheval couché. Xavier Graal a ro e jonj, a lavar e fe petu ober en ur modal, men ne ket ken drouk hag meo kouliskedez e barz a leorman. A kred a braz ie, neus ket pel zo e don o kozeal gant unan neus labouret var Xavier Graal kalz, a lavar ne o ket bedeaz evitan, peguir lo deus mignonnet Graal, ne oant ket a du gantan d'ar mareze, pe obet em bannet le cheval couché. Glenmore da skouer, en oa skrivet ul leor da Xavier Graal, en oa laret ean, men n'ont ket a du gant ar pez peus skrivet, mais obe plijet gant al leor. Ya, traozo ave fe betu skriva en ur modal, dreistol ar pennad diveza, met Glenmore a oa kouskou de mignon braz Xavier Graal, ne oa ket a du gantan. Hag ar zantiman on eus pa an abaden, en eus poan o rei e jonj a gous penze. Red e gouzo die, evit achet, e oa un taol pub, pe veze ket gret deus beuz d'ar mareze, met andramman, un doare oa ie evit achet da verza leorioù, da lakad un tammig. Setu, andramman zo da gemer e kont ie evit kompren ar polemik. A ben ar fin, Graal a ranke beza enebour Elias a red e oa e vefe skler etre an daou. Ya?
Ja. Ja, mesdames zo, ema arverion ez ganez. Met an dramant e kediez da gompren evident dud a oa dirag an tele. Penans kompren ez eo istor an emzao, istorioù tut, istorioù an doare da velet. Setu, met an dramant eo, ne kediez displega an dramant dirag tout an dud war an tele, an dan vasa deus outon in ket brezou negerien, setu, met an dramant, kred a zo e kreiz a... Hag Elias ep diskouez ar c'hell bez a kriz a valar gant Xavier Graal. Pigeur d'or mare benag e lar dean, mezo bedo velet ar vrezou negerien, mezo bedo tastum trao ganto, me ne ket difennet ober, ne ket difennet mont a velet ar vrezou negerien. Met ar pez ne oar ket an dud Graal ne oar ket brezhoneg. Graal a zo beganet e landivicho, en ur familh pin vidig a valar, da roude bedo chom e Paris. Setu a ben ar fin gant tamm moursroars, bon, Elias a war mat, mais a ben ar fin ez eo flemmus kenan, ouz Xavier Graal, men an dud n'in ket evit kompren an dramant dirag an tele, evel just an enebiez a zo amañ. Setu, ya tout d'istor an emzao, an darem predieg ouz ar brezhoneg, tout ze a zo da gemer e kont evit kompren gwellor an enebiez a zo bet etre an dao. Ya, peus c'hoant ar mikro, mat he. Da poense, Graal a oa dija klan, Gwireo, ya. Gwireo. Hag ezo baro, Pevar bloaz war l'er, ya, gwireo. Be figuz an ket, eri di ye pedobe avrobagan da poense e seitet a triluget, di oa ye ober fai var pedans var Elias, di domi, di a la vare, cheval couché, di a raka, breiz var zaon, de kekous, breiz vezel, di pedobe ober marechan nik an da la oad. Agaf, ya. Ya. Ya, gwireo. Ya, guskamant kouef bro vigouden, ya gwireo. Aïe. Gwireo, pismig. Ya gant ar real, ya gwireo. Neke, setu, gwireo. Neke mat, gwireo. Ya, gwireo. Mais gwireo. Claudette Elias, ya. Gwireo. Gustiliat sul, gwireo. Gwireo, men gwireo ye, oa ket gouez tout an dud da velet, an dramant. A gwireo, evit ar pez a zel, a pez lavaret ar just a raouk, Claudette Elias, neuze mer per Jacques Elias, et deus kontet din, hag e fin buez Xavier Graal, da lavaret eo an nebeut a vechou goude, e oan deut da vet a mignonnet endro. Hag dreistol var dachen ar skrid ar barzhonegou. Elias a blije kalz dean barzhonegou Graal e galek, barzhonegou brao kenan, gwireo. Hag a ben ar fin eo kentor var dachen ar barzhonegou, e oa tu deo en em glevet, hag a ben ar fin eo a keken... Stuperag e lar an ir e deo kemer e kont pivot, achet, a glas ki e bunta an enebiez evit Sacha evez an dut, evez just. Ma vefe bet tranquillig an abadenn, no pefe ket bet jonj deus an abadenn ze, setu.
un drama de la gemere contier. Hag Elias, sais-tu, PD des radioscopies à Dare, sais-tu RPs à Lavar Elias d'Ajax Chancel. Je commençais un peu à m'endormir. Il dit quoi, un temps ton Elias. Je commençais un peu à m'endormir. Je commençais aussi à me dire que je vieillissais. Parce qu'il y avait un certain nombre d'années que je ne m'étais pas trouvé en but à des difficultés, des accusations, à des tombereaux d'injures de toutes sortes. Mais enfin, je me rappelais qu'en 1946, quand j'ai été investie de la responsabilité des émissions en langue bretonne à la radio à Rennes, dans les 6 premiers mois, j'ai déjà été condamnée à mort et j'ai reçu des petits cercueils. Je suis combattant, je suis vraiment un cheval d'orgueil. Ça, c'est pas un titre bidon du tout. Et quand on me cherche, on me trouve. On me trouvera à chaque fois qu'on me reprochera, bien entendu. Ceci dit, je suis parfaitement pacifique, mais pas décidée à me laisser faire. Sais-tu, un temps ton Elias Davare, à moi, ils ont un temps ton. Ja. 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 Ja, ja. Ben, ja, Andramon, évite comprenne. Crédabra, j'ai reçu des petits cercueils, j'ai été condamné à mort. Martese, Ranker. Marivonne, qu'elle a dû. Ah, Marivonne, display. Ah, mais donc, Ken. Qu'est-ce que tu fais? Araogia, et pas d'Arbrezel. Et pas d'Arbrezel, ja. Ja. Ja, ja. Et nous avons Pevar da Huygen, et au cuit à Goudet, Ronan Calves, also Kelener et Scolver, à Heganin, à Garcia RBC, et nous studions en Abadenu Radio, à juste à Valar, Ronan a nous display de penance, et Wabe d'Abadenu Goudet à Brezel, Péguir et Wabe d'Abadenu, et pas d'Arbrezel. C'est tu clasque de nous display, Petra ou Arvezet, ah, c'est tu vite comprendre, Perag et Wa, déjà un temps temps polémique d'Armarezé, pas juste Goudet à Brezel. Point aider mon varau, m'a fait un temps pénat cause y est Goudet.